Arenu pre RTS-a sravniti sa zemljama zaposlene zapamtiti, objavio je Goran Ješić. Razlog? Nepristrasno izveštavanje Arene sporta u utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine. Nepristrasno. Meta na čelo svim zaposlenima koji se bave samo isključivo sportom. Luđi Goran Ješić. Boljeg opisa definitivno nema. Formulacija koju je političar u pokušaju upotrebio nije samo neprimerena i nedopustiva, ona je van svake crvene linije civilizacije. I ovakvima nije dosta podela u društvu koje su sami napravili, jer beskrupulozni koji ih predvode sanjaju pozicije moći novac, a za narod Srbiji definitivno nije briga što su bezbroj puta pokazali. Izjava je toliko skandalozna da je i predsjednik Srbije prokomentarisao. Ješić rekao, nisam samo razumeo zbog čega će da... Treba sravniti arenu pre RTS-a, sve o ljude koji tamo rade zapamtiti. Što arenu kad je arena po meni jedan od najboljih kanala, Ponos Srbije koji je... Iako vam se iz Bosne i Hercegovine zahvaljuju građani što ste omogućili da oni gledaju utakmicu svoje reprezentacije. Nisam razumeo šta mu je zasmetala arena, oni se nikad nisu politikom bavili. Ako sam ja dobro razumela, smetalo im je to što nije komentator navijao za Bosnu i Hercegovinu u toj utakmici. Majko rođena, jesu oni normalni, pa njihov posao da prenose objektivnu utakmicu. Zato što u ovoj zemlji imate otprilike 60-70% koji bi navijali možda za nekog drugog, ali kao da je to važno. Ne smije da navija ni za ni protiv. To je njegov posao da komentariše utakmicu. Zbog toga ćete da sravnite sa zemljom divne profesionalce, divne ljude. Te mlade ljude napravili su najbolju školu sportskih novinara, uništili su sve druge redakcije da se ne naljuti niko ni ovde, ni u nekim drugim televizijama gde također rade dobri ljudi, vredni ljudi, marljivi. Bukvalno su svojim znanjem. Vi nemate prenos u regionu, od Bugarske, Grčke nemate prenos utakmica NBA-a na tako visokom nivou kao što oni rade. Da, ali ovo je poruka koja je svuda i dakle svakog dana možemo da je čujemo svi. Pa da nije bilo nas ljudi u Bosni i Hercegovini ne bi mogli da gledaju taj prenos, pa zar to nije dobro? Ali sve što im se ne dopada da će sravniti i zapamtiti, da će svakome se osvetiti ko nije bio na njihovoj strani. Dakle, da samo potvrdimo, jedini plan i program, sve što im ne odgovara, sravniti sa zemljom. Uz to što ovo nedopustiv pritisak na medije i novinare, jedina reakcija opozicije je, naravno, da loptu opet prebacuju u tuđe dvorište i tvrde da se ovo koristi za politička prepucavanja. Van poimanja zdravog razuma jeste da nekog targetirate zbog profesionalizma i nepristrasnosti, a onda ga još i optužujete. I pritom, sve vreme govorimo o sportskoj televiziji, a ne političkoj. Govor mržnje, pretnja, crtanje meta na čelima novinara mreže najboljih sportskih kanala u regionu jeste samo pokušaj nastavka bespoštedne, bolesne borbe, propale opozicije i lopova koji su deo njihovog klana.